Thank you, Honorable Presiding Member. There are three important bills that are to be passed today, and when I say these comments, Honorable Presiding Member, one might feel that we are not for new bills being brought in to prevent money laundering, or if we are for terrorism financing, or some may even think that we are for the corrupt. But I must say this: I was one of the first members to have willingly, on my own, provided my asset declaration to be made public for Transparency International when I first got elected to Parliament. So we are for bringing in laws to stop corruption. We are for bringing in laws to prevent money laundering. We are for the anti-corruption drive that the government is taking forward. But having said that, Honourable Presiding Member, there seems to be certain concerns. These laws, some of the laws that are being passed today, there are certain concerns about the amount of power that is being given to the police. An ordinary police officer is able to issue an order to freeze a person's assets for a period of 14 days initially, and then extend it to another 3 weeks without any judicial purview. So, without having to go to a court, without having to go in front of a judge, a police officer is able to extend a freezing order for 14 days and then another 21 days under Clause 9, Section 8 of the Prevention of Money Laundering Act. Now, the police can misuse this law. There are so many concerns, Honourable Presiding Member. මෙම පනත යටතේ ගරු මුලසුනේ ඉන්න මන්ත්‍රීතුමනි, අපි ඇවිල්ලා money laundering නවත්තන්න ඕනේ, anti corruption law එක ගේන එක ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ, financial transactions reporting හරියට කරන්න ඕනේ. මේ සියලු දේට අපේ සහයෝගය තියෙනවා. මේ අපේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ආණ්ඩුවෙන් ඒක පනතක් හැටියට ගෙනල්ලා මහ ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න පෙර වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ අපි කැමැත්තෙන් අපි ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් කරා අපේ වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ මේවා කියලා. ඉතින් අපි මේ money laundering වගේ දේවල්ට අපි විරුද්ධයි. හැබැයි මෙම පනත යටතේ ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි, පොලිසියට අසීමිත බලතල ලීලා තියෙනවා. උසාවියට යන්න ඕනේ නැහැ. අද අපි දන්නවා පොලිසියේ ඉන්න මට මතකයි පහුගිය කාලේදී පොලිසියේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයෙක් කිව්වා පොලිසිය 80000කට වඩා ඉන්නවා නිලධාරීන්, ඒ සියලු දෙනාටම මට සහතික දෙන්න බෑ කියලා. අද මෙම පනත සම්මත වීම තුලින් පොලිසියට අසීමිත බලතල දීලා තියෙනවා. මේක යම් ආකාරයකින් වංචා දූෂණ නැවැත්වීමට එහා ගිහිල්ලා වංචා දූෂණ වැඩිවීමට පවා මේකෙන් ඉඩ කර දෙනවා. අපි ඉල්ලන්නේ මේක උසාවියට බාර දෙන්න. දවස් මේ පනත අනුව පොලිසිය නිලධාරීන්ට තියෙන බලය දවස් 14කට මුල් අවස්ථාවේදී එක්කෙනෙක්ගේ වත්කම් සහ දේපල ෆ්‍රීස් කරන්න, එතනින් එහාට තව සති 3කට ෆ්‍රීස් කරන්න. එහෙම කරොත් එහෙම ඒ උසාවියකට යන්නේ නැතුව මං හිතන්නේ දීර්ඝ කාලයක් මෙම වත්කම් සහ මෙම වත්කම් එහෙම ෆ්‍රීස් කරන්න ප්‍රතිම අපි කියන්නේ පහුගිය කාලයේදී ගරු මුලසුනේ ඉන්න මන්ත්‍රීතුමනි මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එක ගෙනාපු වෙලාවෙත් අපි ඔන්ලයින් සේෆ්ටි ඇක්ට් එකේදී කිව්වා අපි උසාවියට බලතල දෙන්න. ඒ කොමිසමක් පත් කරලා ඒ කොමිසමට බලතල දෙන්නේ නැතුව දැන් අද මේ ඒවකට අපිත් එක්ක ජාතික ජනබලවේගයේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු සියලු දෙනාම අපි උසාවිය ශක්තිමත් කරන්න උසාවියට බලතල දෙන්න ඕන කියන එකේ ඉතා පැහැදිලිව හිටියේ. හැබැයි මේ වෙනකොට මේකේ financial transactions reporting amendment bill එක හරහා ඒකේ clause 24 යටතේ establishment of a national committee on anti money laundering අලුතෙන් කමිටුවක් පත් කරන්න යනවා, කමිටියක් පත් කරන්න යනවා. මෙම කමිටුව පාර්ලිමේන්තුවටවත් උත්තර දෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙම කමිටුව පත් කිරීම තුලින් මෙම කැබිනට් එකට මේක වාර්තා කරන්න ඕනේ. හැබැයි පාර්ලිමේන්තුවටවත් මෙම කමිටුවේ ගන්න නිර්දේශ පිළිබඳව නැත්නම් කමිටුව ගන්න තීන්දුව පිළිබඳව කිසිම තීරණයක් ගන්න බෑ. දැන් එතනින් එහාට ගියාම FIU එක Financial Intelligence Unit එකට ගරු මුලසුනේ මන්ත්‍රීතුමනි අසීමිත බලතල දෙනවා. දැන් Financial Intelligence Unit එකේ මැන්ඩේට් එක මොකද්ද? මේකේ කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ තීරණ ගන්න කියන එක පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත්ුත් නැහැ. ඒ ෆයිනෑන්ස් ඉන්ස්ටිටියුෂන්ෙන් ගන්න සමහර තීන්දුව අනුව මම නිකන් එක්සැම්පල් එකක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම දැනට ලංකාව තුළට මුදල් එවන පුද්ගලයෙක් නැත්නම් ලංකාවේ දැන් පිටරට ඉඳන් ඥාතියෙක් එනවා
එයා ඩොලර් 100ක් දීලා යනවා එයාගේ හිතවත් අයියට හරි මල්ලිට හරි දීලා යනවා. එයා ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර්ඩ් මනි එක්ස්චේන්ජ් කරන පුද්ගලයෙක්ගෙන් එයා ඒක මාරු කර ගන්නවා. ඒ රෙජිස්ටර්ඩ් මනි එක්ස්චේන්ජ් කරන පුද්ගලයා ඒක මාරු කරගත්තාන් පස්සේ FIU එකෙන් දෙනවා ඉදිරියට අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද දෙන්න යන ගයිඩ්ලයින් එක කියලා. හැබැයි මෙම පනත ඔබතුමාගේ කාලේ තව විනාඩි 2යි කරු මන්ත්‍රීතුමනි. FIU එකට බලතල ටික ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ගයිඩ්ලයින් එක හරහා පුළුවන් කියන්න සමහරලාට ඩොලර් 100 ප්‍රමාණය වුණත් රිපෝට් කරන්න ඕනේ. අපි දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. එහෙම බලතලයක් දුන්නොත් එහෙම සමහරලාට ඒ මනි එක්ස්චේන්ජ් කරන පුද්ගලයාව ගේන්න පුළුවන් වරදකරු කරලා. විශාල දඩයක් මං හිතන්නේ මිලියන 100ක් වගේ ලොකු දඩයක් ගෙවන්න කරනවා. ඒතර ඒකෙන් වෙන්නේ මොනවද? කළු කඩේ වැඩි වෙනවා. black market will thrive. කළු කඩේ හරහා ඩොලර් 100ක් ගිහිල්ලා ෆයිනෑන්ෂල් රෙජිස්ටර්ඩ් එක්කෙනෙක් කරා මාරු කරන්න. તો වෙන ක්‍රමයකින් මාරු කර ගන්නවා. ඉතින් ගරු முலசுனை மந்திரிமன்ற இதை மே வகையும் இதே போல தான் இன்று கொண்டு வர இருக்கும் சட்ட திருத்தங்கள் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கிற தமிழ் மக்களும் சரி நாட்டு முழுவதும் இருக்கும் தமிழ் மக்களும் சரி இது ஊழல் மோசடியை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம். இல்லாவிட்டால் இது லஞ்சம் வழங்குவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம், கருப்பு பணத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு சட்ட திருத்தம் என்று இந்த சபையிலே இருக்கிற பெரும்பான்மையான அரசு தரப்பு பாராளுமன்ற உறுப்பினருடைய கருத்தை கேட்டால் யோசிக்கலாம். ஆனால் எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கிலே வாழும் மக்கள் இன்று வரைக்கும் மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் ஒரு விடயம்தான் டெரரிசம் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் TID. அதாவது டெரரிசம் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினுடைய விசாரணைகளுக்கு எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கில் இருக்கிற இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் அழைக்கப்படுவார்கள். எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற தமிழரசு கட்சியில் இருக்கிற முக்கிய உறுப்பினர் பலர் இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவால விசாரணை என்று சொல்லி அழைக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக அதாவது தங்களுடைய உறவினர் நிதி அனுப்பினாலும் கூட விசாரணைக்குள்ளே போக போறார்கள். இன்றைக்கு இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவருக்கு சந்தேகம் இருந்தால் இதிலே தவறான ஒரு செயல்பாடு நடக்குது என்று அவர் விரும்பினால் அவருடைய ஒட்டுமொத்த சொத்துக்களையும் முதலாவது கட்டமாக 14 நாட்களுக்கும் அடுத்த கட்டமாக 21 நாட்களுக்கும் அவசான் கட்டணும் ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம். அதாவது அதை நீங்கள் தொடையலாது, நீதிமன்றத்துக்கு போகாமலே செய்யலாம். இப்போ கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்கள் எங்களுடைய மக்களுக்கு தெரியும் வடக்கு கிழக்கிலே எவ்வளோ அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியிலே எவ்வளோ மோசடிகள் நடக்குது, போலீசாருடைய கடுப்புடி, இராணுவத்துடைய கடுப்புடி, இப்படி இல்லாத கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே தான் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இன்று இதிலே செக்ஷன் Clause 14, this government is planning to pass it with 2/3 majority, where assets linked by somebody. If a police officer feels that particular asset has a link to, he doesn't have enough evidence, but if he feels that this power is being given to a ordinary police officer, if the police officer feels that there is some connection, he can freeze these assets without going to court. செனாரியோ இது எங்களுடைய மக்களுக்கு பாதிப்பான ஒரு விடயமாக மாறலாம். அதே மாத்திரமல்ல, මතක තියාගන්න අද ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් තියෙන්නේ, පොලිසිය හරි ඔක්කොම ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ. අපිට ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව නැති වෙච්ච දවසකට කවදා හරි නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. අවුරුදු 5ක් කියනවා 10ක් කියනවා, ඒක බලමු කවදා හරි නැති වෙන්න පුළුවන්. නැති වෙච්ච දවසට මතක තියාගන්න මෙම පනත් එදාට අනිත් පැත්තට වැරදි විදියට භාවිතා කරන අයගේ අතට පහුනොත් එහෙම හොඳයි, අවසන් කරමු ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. වැරදි විදියට භාවිතා කරන එක අතර අහුනොත් එහෙම මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකත් ඔබතුමාලා මතක තියාගන්න අද මේ පනත සම්මත කරනකොට කියලා මගේ කතාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. අවුරුදු 30ක්ද?